Ntito chetu Minister wogima kaunti ya Meru Misheck Mutuma na ithurite ati ya Meru 10 ni bakwita kumania na murimo wa corona baba ni baraba kwirite kaunti na inge na kuthikwa Meru. Mutuma nkuruki na ithurite ati antu bangi batano ni bagutungatirwa sibitari ne cha Meru barabari na murimo jojo akwaragia ndira bagwekagira igara mucingi kire sibitari ya Meathene na rabo karina munini wa gavana kurugoria wa kibubu bwa nyomba chiaje chia ngoroba ijire akiari Antonio munini wa gavana na ataririte mubango jonge jurabe nabu kugetera akariba kaunteu na neba kugwato tungatabora poagirite Kevin Kimathi na Antetoije. Munini wa gavana Meru Titus Ntochio mutongoria wa Litingwe Gideon Kimathi na Minister wogima Misheck Mutuma na atongoria bangi bathirikari ya county batongoretia kari na maabisa bogima kiriwe kire mbere wakwa kwa ngoroba yele ya Showard block kebidi ne kiambere sibitari ne Meathene making Meathene great, making Meru great na kirirwa Mutuma ni antu kwimenyera Bruni onto mwankatha yantu 10 batete oturobo kumania murimo wa COVID-19 county ni ya Meru na bangi batano barea bati yututiro turobo kiri sibitari mwe mwanyo county ni oiji. As we speak thai twina ashe batano bamami sibitari yetu isolation ward baitruita wanonto murimo ya coronavirus nandibera nto Meru mwankatha Meru ituthikite antu 10 baba Nairobi, Mombasa na kondo mwanya bati murimo yaukuo na be ya kuthikwa na kwetu Meru. So in Korea antu ba Meathene na antu ba Meru yonde twathika itu tukauchama antu betu murimo yojore kuo na yukoro antu itu athiko watu kwira tubambe njara chetu na roje na sabuni itu ekere mask itu keep social distance nanti bakara indacio toeta muno thokone muno na ngari atwina gwekurita nonto murimo yote yo chore waku muchi nyumba yaku yukwithira kuo na ntoji akinyelia nto kwimenyera murimo yu auri arigitani pakagio bwa buruma sibitari ne onto ya thirikari ya county basio metie bwani yubakabira kumania murimo yu buru. All the care workers, you are doing a fantastic job. Mnafanya kazi mzuri na tunafurahia, especially wakati huu wa corona. Babu na at the highest risk murimo yu, but so far we want to thank God tutoba affected by so many cases like other counties, lakini hako ndo bwashwa kulinga na mipango erereo alitingwe yote bwaikenu kwa we have enough PPEs. Even the doctor confirmed yesterday he received another stock. You will never lack adequate PPEs anytime. Taendelea kuchunga ninyi kuhakikisha kwamba tuburigeria, lakini toke nobwire antu betu ba Meru tuyekeni manto ya murimo yo corona virus yo murimo serious nani onturuaria ruru karirogi mantuji atomana kiria kariba mumoyo wadino ye kianja nyumebo kutheta kumane na ukua makwa murandi yo nyumba ya ekurwe kurukua ya yo maternity itombeta waka kuma toko ke thirikari 40 dispensaries na chonde tukwenda hakikisha ikurugurwa indro na nyanta bakitata na mumoi bundi tunataka tuangalie hiyo maneno. Sio kama uliona juzi wakipigia kelele kule. Na riu ntumiri na murio ikiri mukandarasi uria wina murandi yu. Tafadhali contractor watochamukiria urabikiri chief of staff watochamukiria na contractors na board members muwe macho yetu ama namna gani? Tutoe mbako yaru kire hasta nogoro, hiyo ndio kazi yenu. Mkiona kama kuna mambo yedi sawa sawa mnapiga report kule na sisi tunaongea na contractor, lakini from what I've heard is a good contractor and niko na hakika atafanya kazi mzuri. And please, as it was mentioned earlier, contractor toa vijana wa kazi ya mikono hapa. Nkiripotera Weru Juma kumatigania West Beta wa Kevin Kimathi.